biya kamal ka Nuer TV gwas me biya ruwaj ni biya ka LinkedIn bana jawo me bana jeling ka kuyi ruwajtin bana lingan wale kantin konen ban ling gwas me bana ruwaj ka lare ti shop ka diok Michael Makwei Lewis man chalat ka kuyi Dr. Machar rawda rek biem top kwaren Cape Unity State man chaladan wale diodin bana right ka kui Dr. Lumuro rachen jegan chalat ka kui nuare ke daga dana che dang nuare ka dob danan chaje ngai ka jen woche mjek che lat ka ja bar reaction diala content chala nuare bana ka link jen lerame kan kono nyame jiram jedit ka Nuer online TV channel gor jen wojin dir subscribe ka Nuer TV me ka deri notification bell dere jetwan dere like dere share ka dere comment ki dere share dere ja topic ko kor ka misler ci jeling ken yam bana jow me bana jeling jow bana kwen gwata me ki Michael Makwei Lewis Michael Makwei Lewis te ka right mi chalat Michael Makwei Lewis che right mi choro lot che jalat wude me jen Michael Makwei Lewis jow chalat gwasa me jen mo gor no banyo yekel Michael Makwei Lewis daram kel mi nyin wari lon ke logon wari okay jen rai chalat ka kui kume spele mayo chalat no be Dr. Riek Machar be je ba gwade ki bukan gwade be keneger be karardin be ken latin ka jodan ci ken lat ke je ala Michael Makwei Lewis ken team de la team kirma yadit bondien ka spele kel ka Nuer content cha Nuer ko agre wiki juba ci ken jo kwene no biken Dr. Riek Machar be ken weekend dial content cha yen re wicha ka juba ka bulwa o semene Dr. Riek Machar ba ko ken dial ba ko mo ken ko ken ka kor mi cha go ken cha mo ken na ba Dr. Riek Machar ba je kula nang luak yen ka ke gwalok mi cha je dor ba chu yen ka dobran ci kan lat ke ja Michael Makwei Lewis chawaje me cha jala no re wich ka juba la te ka spele mayo ti shop kongwan spele mayo niam keni spele mayo ndan en chiroda to kimente ka hiding re wiki juba spele ayo re ode emana chiroda bare wiki juba men chiwo ka wirin ko kien chiwo ka Kenya ka chika wo ka Uganda ke chika warar kene to kene shika spele mayo ti chipot re wich asfele mayo ndio dien kene tin kontin te kelen tamme ke kuma kirma yadi ketin len karodien ano chiroy mo chede kwen jena asfele mayo ndo dien men kwala roje Dr. Riek Machar kene te konden chayen asfele mayo ndana met ke kirma yadi kene te kontin te pin parkol jera medane cha kwanya la interim chairman jena director re kwarka men mi cha Dr. Riek Machar chajel ba chi jen gwade gor jen wo dera gwada ma cha dera jakan ka jo ja kulat gwasme awamen chikan lat kimi kan ya pinya la solution kake kana Dr. Riek Machar ba gwada ba je wuch ka wojde wa gor ke jen no bawar ga ba je kor team dung parkol kana neka mi chikan warga ikana gor bawar ga mo ba je wa approved kwene kirma yadit ka gwada mo ba parkol kira mo jigana kwanya ba je chula gwada Dr. Riek Machar jen jo ran jikana kwen chajo mo chaje kwen wude chalka Michael Makwei Lewis kana ne dial kontin shari alkan wo biken gwada Dr. Riek Machar biken wuch anyo hay ka jen wo shi good idea na me chajon me dan tawande ngai batche fail kana belat ko mi dane wo ke je gorga jen wo dele lunjok dele la kwer dana dong dele roj entama la by president no ka gwada dan me nong je no ba by president shi lo de Dr. Riek Machar but chaje ben convince a international community no jin no ko gormal ka cho mal cho jenok na mo jene dane kwali me jen go the transitional government de je la de na ga kwingien de kwaran tok de je kulo kwany no baratama nyot kirma yadit ka kan diality na me jowrande kono linka ku Michael Makwei Lewis ka taran chelak jeno ba Dr. Riek Machar ba je yigluñ ba je yik yen ka ba je luka ba lwang kele ba je wikeje mardin gwasa me manana chalat Riek biem top jaram dan en la cour Unity State no dene jangach jaram dan en te Unity State tit kada en wala shala do jen ken jikwara dial shiken piet ke de jen re wich ka Unity State wa nyot ken yen ki piet de to ke kui ut kaman shal ke Pope Francis ka liade wa chiken yu gorno de jen to de ke pit ka de ke dit
ki chale million tree planting re wajen wina miki unit state so cha jaw me cha jekwen no gorga jen wo en waj unit state der la green ki der gwa cha jaw mo cha jekwen ka dob adan en don gorga jen wo de unit state der ta kamal ki der ta ka jende de tin kon unit state mi kona jen cha je gol pinyi yer ne de shop ke kinu walte gare de en gwasamo re gwada tormona te unit state in ba la DP cam manana te ne to contin la jikama te gare de chajo mo chajo kwene no shi wude me mala kwar unit state che gorno be jen ba ka to ko mi da ka ajen jodan don de kon lingwata me ajo dio de ndera kwi wut commercial ke Dr. Lumoro rajen jega chala jen wude me chen nuar che ka dak chala no te ka nuari to go ka nuari jega la te ka bad nuar ke good nuar bad nuar keneten kontin chi chung ke kirme yadit ke kume SPLA IG jeni good nuar keneten kon chung kel ke kume kir mayadit no shela no take a continent to wol bakel en rol nuare ki don nuare are continent to continent to go bangwan jene ka hostile counties ke wit reject ne rejecten to jomo che kwen ke jene continent to ko baro re rol nuare kan continent to ke ken continent chung ke kum kirma yadit shala na men shala wude me terma nyang chawai mo chela jene men chala ra wuri chalga Dr. Lumoro jene a head speech chagwa ke qui tribe changne ne kon chunkel ke kirma yadi te ka kan content totone te ne te ka Nasser chikala ro Nasser which mi chunkel ke kume ke ne hostile ke shi unfriendly shika friendly ko chikana categorize no en go te kan ware go kan ware jack ka kan content to chala gena duom gor kan obi kan ware bikin kan ka je no mo je na sha kwen Dr. Lumuro le ko jeno dong der apologize ke speech dana je tok ngode rala ma jawo woni amne ne biata kamal ban jam radian bapai